Dragi naši, dobrodošli u prvo ovogodišnje izdanje show programa. No prije nego krenemo s novim pričama, vrijeme je da se podsjetimo što ste najviše gledali u 2018. godini. Prvi show program u 2019. godini krojen je po vašoj mjeri. Prisjetit ćemo se zajedno priča koje ste najviše gledali, lajkali i dijelili. Ovo su ljudi i događaji koji su obilježili 2018. Tijekom cijele ove godine uvijek smo vam trudili prvi donijeti priče o novim stvarima koje se događaju u gradu. Pravi hit ovog ljeta u Cavtatu bile su Prekala rolice, a vi ste ih pogledali na Facebooku preko 2600 puta. Gužve na Cavtatskoj rivi, čekanje u redu, a sve zbog sladoleda. No ne zbog bilo kakvog. Riječ je o rolanom sladoledu koji je apsolutni street food hit u svjetskim metropolama, a koji se ovog ljeta može kušati i u Cavtatu. Nešto je novo, zanimljivo, akustično je, priprema je ispred gosta, tako da su full pozitivni komentari i što je nešto novo, nije klasično, nema prvo ovakav sladoled je u Splitu prvi, tako da htjeli smo biti drugačiji malo i uspjelo nam, ja se nadam. Riječ je o ledenom desertu nalik na sladoled koji se izlijeva na ledenu ploču, zamrzavate uz pomoć jedne ili dvije špakle, pretvara u rolice. Možete vidjeti kako ona stavlja tu, možemo staviti bilo koji sastojak koji želite, može se staviti Kinder Bueno, može se staviti Raffaello, evo sad ona trenutačno stavlja Oreo keks i tu stavljamo onda malo linolade ili nutele i na kraju ide naša magična smjesa za sladoled koju naravno to je tajna što čini naš sladoled tako posebnim. I onda se to uzme tako miješa i čopka se s ovim špatulama. Evo kao što se može vidjeti. Znači nije jednostavno, treba imati dobre mišiće za ovo. Rolice se potom stavljaju na papirnatu čašu te poslužuju uz razne dodatke. U Konavlima je apsolutni hit onaj s dodatkom smokava, kotonjate ili arancina. Moramo imati jedan konavovski sladoled, znači tu imamo malo kontonjate domaće, malo suhe smokve i gore idu arančini ko ukras. Tako da, jer ne bi to bilo konavovski da nema jedan konavovski sastojak pravi. Ovakvu konavovsku deliciju nije propustio probati ni naš novinar, a kaže da iako mu je tekstura drugačija od klasičnog sladoleda, da ima vrlo sličan okus. Naravno, neodoljiv. I na 9. mjestu naše top liste su Konavljani. Ovaj put riječ je o nogotenisu koji se ovo ljeto igrao na grudi. Pogledalo ga je na Facebooku preko 2700 ljudi. Pred nama je 19. izdanje jedinstvenog turnira Gruda Open koji se ove godine vraća ispred Doma kulture, tamo gdje je sve i započelo davne 1999. godine. Sve je spremno za još jedan nogotenis. To je dakle kombinacija više sportova. Igra se na umanjenom teniskom terenu, dimenzija 8x4, koji dijeli mreža visine 60 cm. Kao i u tenisu, servisi se dijeli dijagonalno, dakle servira se dijagonalno u ovaj mali kvadratić. Smije se lopta dirnut samo jedan put, dakle smije se ili prebaciti ili se smije nabaciti svom partneru koji pritom ili samo prebaciva ili zakucava. Igra se do 15 na 2 dobivena seta i servira se kao u odbojci, dakle ekipa koja dobije nastavlja servirati sve dok ne izgubi, onda servira suparnička ekipa. Turnir započinje večeras, a trajat će do 18. kolovoza. Prijavile su se 52 ekipe, što smo ove godine i ciljali da bude manji broj ekipa, da turnir nekako bude malo dinamičniji, jer prošle i pretprošle godine smo imali oko 80 ekipa, što je dosta odužilo turnir i ajmo reći da je nekako malo izgubio na kvaliteti. S time ove godine mislimo maksimalno trajanje turnira staviti na nekih 14 dana, tako da opet bude zanimljivije i uzbudljivije. Prema pravilima, nogotenis mogu igrati i muškarci i žene nakon napunjenih 15 godina. Gornje granice nema, a evo i što je najvažnije. Najbitnija je zapravo dobra fizička sprema, jer je sport dosta dinamičan i eksplozivan.
Zahtjeva dosta kretnji, eksplozivnih koraka. Jesu li na takav način igre spremni i članovi ekipe Libertas televizije koja će debitirati na ovom turniru? Premda znamo igrati nogomet, Željko i ja, teško ćemo se snaći na ovom terenu i s ovom loptom. Mi smo debitanti i svaki set će nam biti uspjeha, kamoli da još nekog pobjedimo. Ova jedinstvena sportska disciplina udomačila se u Konavlima i po mnogo čemu je jedinstvena. U Hrvatskoj, koliko sam vidio, igra se na pravom teniskom terenu, igraju 3 igrača. Znam da postoji već dugo kao sport, no međutim ne ovakav tip. Ovo je ipak malo, ajmo reći, nekakva umanjena verzija. I igra se čak na Tajlandu, no međutim na Tajlandu je mreža dosta visoka. Visoka nešto tipa 2 metra, mislim. I također igraju 3 igrača. Čini se kako je dobra zabava zagarantirana svima koji se sljedećih dana upute prema grudi. Za neke će to biti avantura, a za neke brodolom života. Neka najbolji pobjedi. Dubrovnik je ove godine dobio svoju prvu Michelinovu zvjezdicu, a prilog snimljen u tom restoranu smjestio se na 8. mjesto naše top ljestvice s 2800 pregleda. Hrvatska ima 3 restorana s Michelinovom zvijezdicom, a jedan od njih je u Dubrovniku. Najznačajniji i najpriznatiji vodič za restorane uvrstio je Dubrovački 360 na svoj popis. To je prvenstveno, možemo reći, jedna potvrda mome radu, jedna nagrada za moj rad, a prije svega toga je to velika i odgovornost za daljnji rad za prema timu i veliki poticaj za naš cijeli restoran. Michelinov inspektor ocjenjuje restorane tako što u tajnosti posjeti restoran i prati sve što se događa, vodeći se prema 5 osnovnih kriterija. Imaju svojih 5 kriterija koji treba zadovoljiti, znači to je namirnice, to su tehnike kuhanja, to je vrijednost novca prema dobivenome. Zvijezde dobivaju restorani s najboljom kuhinjom, bez obzira na vrstu kuhinje, a zvijezde ocjenjuju ono što je servirano. A odluči li nagrađeni šef promijeniti restoran, evo što se događa. A ovdje mi ja odadeno gubi je restoran, ali gubim je i ja. Tako, mislim, ja ću uvijek ostati zapisan kao Michelinov šef, ali oni će izgubiti i ja trenutno, zato što je to dobio, vam reći, cijeli restoran, cijeli tim, to je cijeli ambijent koji je dobio i vino, i hrana, i servis, tako da to je, vam reći, zajednička zvijezdica. Mario Curić u ovom je restoranu od 2007. godine, a svoje iskustvo stjecao radeći s poznatim svjetskim šefovima, upravo zato posebno ističe. Možemo reći da je zvjezdicu 360 dobio i cijeli tim. Znači tu se kompletno i vino, ambijent, konobari, hrana, servis, kompletan jedan doživljaj, jedan experience cijeloga restorana. Svaki godišnji odmor Mario provede stažirajući u poznatim svjetskim restoranima, upijajući nove trendove. Evo što savjetuje mladim kolegama. Pa morate imati najviše strpljenje, upornost, rad, to je, mislim, najvažnije, i volju i da volite kuhanje. Jer ovo je veliki hard work, veliko je tu odricanje i jako veliki trud se ulaže u kuhanju. I baš tako, iako je Mario kuhao za brojne celebritije poput Beyoncé i Billa Gatesa, njegov posao u sezoni nije nimalo glamurozan. U restoranu dnevno provede negdje oko 12 do 14 sati. Moj, ajmo reći, jedan radni dan počinje kad završi prethodni dan naručivanjem robe, onda sutra dan dolazak je provjera kvalitete te iste robe što je došla, namjernica, izmontovna organizacija ljudi, konzolna koordinacija za pripremu za servis. U 6 sati imamo briefing, svaku večer prije servisa imamo jedan briefing, u 6:30 kreće predstava i u 11 je kraj večere. I onda opet iznova sve ide, tako da pođemo doma iza ponoći, 1, zavisi kao koju večer. Ali kad se radi ono što se voli, ništa nije teško, a nagrada za uloženi rad je neizbježna. Ovaj put u obliku najprestižnije zvjezdice u svijetu kulinarstva, s kojom se u gradu može pohvaliti samo jedan restoran. A Ketić Orvila i Touch of Thai podijelili su 7. mjesto s 3500 pregleda. Ketić Orvilo zablistala je na finalu popularnog televizijskog šoa Život na vagi. U samo pola godine potpuno je promijenila svoj fizički opis. Napokon je sve završilo. Izgubila sam 32,5 kila. Možda je moglo malo i bolje, ali slušala sam već odavno vani, tako da ipak volim izaći s društvom. Tako reka, velika su iskušenja vani, mada sam ja to sve preklopila u glavi i pridržavam se 95% te prehrane, ali evo,
Kažem ti, moglo je bolje, ali sam zadovoljna i dosadašnjim rezultatom. Idemo dalje. Keti je jedina Dubrovkinja koja je u 3 sezone sudjelovala u ovom šovu, a ove godine bila je jedina koja se prijavila. Evo i zašto je to učinila. Klik je bilo moje zdravstveno stanje, znači debljina da ne govorimo, to je bilo prvo, ali zdravstveno stanje, znači zadnjih godinu dana mi se poprilično narušilo zdravlje. Dobila sam šećer, tlak, već sam bila i na tabletama za tlak i skoro sam trebala i za šećer, nego sam sve to nekako odbijala, govorila sam, znaš, ajde, provat ću smršaj, provat ću ovo, pa ću onda vidjeti ko će još i te tablete. Nekako mi se čini da sam premlada za bilo kakve tablete. I tako jednu noć me, ne znam, bilo je jako vruće, čini mi se 4. mjesec, da je bila prve vrućine u nas kad su bile. I počela me gušti u krevetu, 2 sata po ponoći, ja sam se samo digla, uzela mobitel i prijavila se, poslala nekakve najblesavije slike moje što sam našla u mobitelu i prijavila se, rekla sam dosta, ali nisam se nadala uopće će me zvati, nego eto to mi je bio nekakav korak, ajde idem napraviti. U kući se zadržala 5 tjedana, a za to vrijeme teže joj je bilo naviknuti se na režim vježbanja nego na režim prehrane. Prilagodba na prehranu meni uopće nije teško pala. Nekako imala sam najveći problem s tom salatom, ali inače prehrana mi je bila okej. A treninzi su u početku bili strašno dramatični. Znači, toliko su bili teški, znaš kad počneš trenirati prve dane, pa nakon 15 minuta moliš Boga da te uzme. Stvarno je bilo jako teško, ali evo, nisam odustala u jednom trenutku i dala sam sve od sebe. Zahvaljujući ovom šovu, Keti je potpuno promijenila svoje navike. Kilograme je nastavila gubiti i kad se vratila doma. Iako... Više sam izgubila u kući, jer u manje dosta vremena, naravno, zato što je tamo... Znači držiš se prehrane, spavaš i treniraš. Nema ništa drugo. Znači o tome samo misliš i to samo radiš. 2 treninga dnevno, to doma ne radim, znači doma radim 1 trening dnevno i to svako drugi dan, znači 3 puta tjedno. Kombiniram sa zumbom, idem brzi hod, jer kombiniram onako kako meni taj dan paše. Eto kako mi odgovara, a tamo je malo drugačija priča. Posebno dirljiva je bila sama završnica šoa u kojoj su mnogi kandidati bili potpuno neprepoznatljivi. Alen je definitivno bio moj favorit, doduše bio je i Baro isto, ali dosta sam bliska i s jednim i s drugim. Čak s Barom bliža nego s Alenom, ali stvarno zaslužena. Pobjeda je bila zaslužena. Keti je cijelo vrijeme imala veliku podršku supruga, roditelja, svekrve i prijatelja, a za sve koje godinama ratuju s viškom kilograma savjetuje. Ovaj šou bi definitivno drugima preporučila onim ljudima koji se bore sa prekomjernom težinom, jer smatram da doma nikad u tako kratkom roku i na tako zdrav način ne možeš izgubiti kile. Znači, definitivno ako ima problema prijavite se jer ovo je prilika života. Keti je danas potpuno druga osoba, a prije samo pola godine nisam mogla puno toga, ni veza špigete, ni čučnuti djetetu veza špigete, bilo mi je teško izaći van i bilo mi je sve. Baš sam nekako bila prisilno lijena, jer mi je bilo teško, bolila su me koljena, leđa, sve redom, međutim sad sve mogu. Što je moj muž rekao, nebo ti je granica i tako jest. Iako smo vam tijekom ove godine često donosili reportaže iz fancy restorana, ono što vas je oduševilo je prilog snimljen u Konavlima, gdje se prave tripice. To ste pregledali preko 4000 puta. Meni kažu da sam taki vaki, taki vaki naki, taki je i svaki, taki vaki naki, taki je i svaki. Ja sam taki vaki naki, radim sve po svojoj volji, taki mi otac bio, ko da je tvoj bio volji. Tripice, fileki, škembići ili lapaci, različita imena i jedno jelo, koje ili volite ili mrzite, sredine nema. A oni koji ga smatraju delicijom čak imaju i svoja društva obožavatelja. U Hrvatskoj su takva 2, jedno u Rijeci, a jedno u Konavlima. A evo kako je sve počelo. U nas u familijama se to baš ne kuha, jer ipak žene usmrdi kuću, da grubo rečem, djeca ne vole i ostali, onda naš stariji prije 10 godina se jedno društvo bila tema tripice i onda ajmo napraviti udrugu i onda smo se organizirali i pokojni Božo Luč koji je bio vrsan kuhar, on je bio prvi predsjednik.
I to je bilo vezano za općinu Konavle, najprije za uži dio Konavala, ovaj je zapadni, pa onda se to širilo. I onda kasnije već, sad ima ljude iz Župe, i iz grada, i čak iz Rijeke Dubrovačke, i to je jedno guštanje Tripica. A guštalo se u pridvorju na veliko. Naša ekipa bila je na jednoj od večeri društava obožavatelja Tripica koje slavi 10 godina. Imamo jedno 35 do 40 kila tripica, luk, češnjak, maslinovo ulje, konserva, petrusin, bijelo vino, uglavnom to je. Najviše vremena potrošimo dok ih skuhamo, a onda kasnije ide to zgotovljavanje, ona završna priprema ide brzo. U 40-ak godina radnog staža Tripice su se pod kuhačom ovog kuhara našle nebrojeno puta. Evo što je najvažnije da ispadnu za prste polizat. Da su tripice dobre, da je roba dobra. To je najvažnije. To je najvažnije. Juneće tripice bi trebale biti. Teleće su masne, mlade i pripremaju ljudi. Janjeće su delikates. Janjeće tripice su delikates. Samo to je zahtjevno. Tripice su tipično zimsko jelo koje se spravlja od očišćenih želudaca različitih životinja i to na razne načine, ovisno o regiji. Ono što je sigurno, nikoga ne ostavljaju ravnodušnim. Tripice se mogu samo voliti ili ne voliti. One su delicija. Za nekoga delicija, a za nekoga su ne mogu ismisliti. Radi njihova vonja, radi njihovoga mirisa. Nekada su tripice bile hrana siromašnih, a danas ih mnogi restorani služe kao vrhunske specijalitete. Od mladih noga to sam s pokojnim čačom i tako da sam to zavolio i ostalo je ta ljubav do dana današnjega. I ne vjerujem da će prestati. Kroz Konavosko društvo obožavatelja tripica prošlo je 300 članova, a trenutno ih je 111 aktivnih. Sastaju se nekoliko puta godišnje kada uživaju u mirisima i okusima lapaka, kako ih oni u Konavlima zovu. Znaju li ih ispraviti? Ne znam spremat, ali ih voli pojesti. Zašto baš tripica? A ako jedanput probaš i zavoliš, gotovo, volit ćeš ih cijeli život. Svoju strast prema tripicama poznati dubrovački šef Petar Ovad pretočio je i u stihove koji će se uskoro i uglazbiti. Neko ne bi do ni 10 lipa za pun uzvr bronzin tripa. A ja bi mijenjao čerek od vola za pjat tripica ka gojte voja. Najbolje iza Boga jožno baca ključe na sinicu onako vruće, pa posolit, a jeli milina i zatega bukaru vina. Što ostane lešo, na to će odmah baci, aj, ali ćemo se namočiti manjci. U 4 kapulu, ma jeli milina i zatega po manjku 2 litru vina. Lapaci su za nas prava težačka rana. Volimo je, brate, još odmah dana. Rekli bi čejad nešto nije dobro s njime, a ja bi izio pjati na krsno ime. Sigurno smo ti jaki na piću i na jelu i avizaj me ka neko bude klo u selu. A mi ćemo vas avizati kad se sljedeći put u Konavlima bude kuhalo ovo pomalo zaboravljeno jelo. Na 5. mjesto naše top ljestvice sa 4200 pregleda smjestio se Love Bar kojeg je otvorila Doris Kosović, pjevačica grupe Silente. Čini se kako Gruž postaje novo mjesto za izlaske. Nakon Dubrovnik Beer Factorya u prostorima Tupa otvoren je Love Bar. Jedna od suvlasnica je i pjevačica grupe Silente Doris Kosović. Sa mojim tijelom ako toče tebe. Ja mislim da je nekako jedinstvena lokacija za Dubrovnik. Nekako u svijetu. Znači mi se trenutno nalazimo u sklopu tvornice Tupove. I mislim svugdje u Europi i u svijetu se događaju te znači, prenamjene tih prostora u ili nekakav bar ili ti takozvani koncept storovi. Tako da sam već prije nekih možda 1.5 godina sam slučajno došla ovdje i radili smo jednu zabavu i nekako mi je sve bilo jasno što se treba napraviti s ovim tu prostorom.
I prije nekoliko mjeseci se ukazala prilika da možemo iznajmiti ovaj prostor i počeli smo s radovima, znači ja i nekolicina prijatelja. Sve što vidite ovdje smo sami napravili i mislim da razvijat ćemo dalje cijelu ovu priču. Love Bar osvojit će vas Staracom s koje puca pogled na Gruški zaljev i jednim od najljepših zalazaka sunca. Želja vlasnika bila je stvoriti ugodnu atmosferu u kojoj će se gosti osjećati prirodno. Upravo tako uređen je i prostor. U principu ja već godinama nemam neko omiljeno mjesto gdje volim piti kafu, izaći u večer vanka, da mi je onako opušteno. I to mi je neka misao vodilja bila, da meni bude dobro, meni i mojim prijateljima. Sad, ko će doći, prepoznat, isto se dobro tu osjećat, ja sretna. Koncept Love Bara oduševio je Dubrovčane, a evo i kako je ovaj kafić dobio svoje ime. Znači, to cijelo društvo naše koje je ovo pravilo, svaki ima nekakvu svoju ideju i nismo se baš nalazili i jedino smo se našli u vezi Love Bara, jer nekako svi imamo zajedničko, jer svima je ljubav najbitnija u životu i to je jedino gdje smo se uspjeli složiti. U ovom će se prostoru ubuduće održavati i svirke, a nas je zanimalo kako se Doris priprema za povratnički koncert grupe Silente u Zagrebačkom domu sportova, a koji će se održati u studenome. Probe su počele. Ja trenutno još uvijek ne sudjelujem na tim probama jer ne stignem, ali jedva čekam taj koncert i više vidjeti našu publiku i mislim da će biti super. Jesi se zaželjela? Naravno. I mi isto. Svjetski poznati urbani brendovi na jednom mjestu. Vaša modna destinacija Borza Grba. Na našem 4. mjestu s preko 5300 pregleda našle su se mama i kći Orsula i Orsula Zvone. Isto se zovu, nose iste frizure, a imaju i iste afinitete. Upoznajte Orsulu i Orsulu Zvone, mamu i kćer koje kao da su napravljene od gume. Fora, zanimljivo mi je. Čudno mi je ono kako mama zna, tako nekako svašta raditi to. Pa super, ona me nagovara da zajedno ona ima svoj muzikal i ona mene stalno, ajde mama sa mnom, meni se nekad ne da, nemam vremena, volim i ja bi. I onda nekad uspijemo neki zajednički video napraviti, što ona sve to, napravi video amo tamo, ko skok, ko će ruku stavi nogu, tako da super mi je. Volim i ja to, tako da tamo smo se našle. Orsula mlađa potpuno se pronašla u gimnastici, a zvijezde, stojevi i salta počela je raditi kad joj je bilo 5-6 godina. Počela sam trenirati gimnastiku prije 2 godine, tako nešto, manje, ali sad će mi 2 godine. Do sada je bila na brojnim natjecanjima diljem zemlje na kojima je njen talent itekako zamijećen. Bila sam u Solinu, Ljubljani, Splitu, Banja Luci, bila sam u Šibeniku, Samoboru i u Solinu sam osvojila 3. mjesto pojedinačno i to mi je najveći kao rekord, tamo reći. A uspješna u sportu bila je i Orsula starija. Trenirala sam judo od 1. osnovne do 2. srednje, dok nisam spremala sam za europsko prvenstvo, bila sam dosta dobra i prvakinja i sve to hrvatske godinama, dok nisam ostala trudna, dobila 2 djece i onda je to stalo sve. No sada Orsula uživa u uspjesima svoje djece s kojima dijeli veliku ljubav prema sportu. Smatra da je za svako dijete vrlo važno da se bavi nekom sportskom aktivnošću. Mislim da se svako dijete treba baviti sportom i kao i djeca, tako i odrasli, jer
jednostavno to je zdravo i treba se baviti sportom, pa bilo čime, bilo uopće nebitno, ali gimnastika, to judo, to odbojka, košarka, bilo što, mislim da djeca trebaju baviti sportom. A strepi li dok gleda kćer kako izvodi ove vratolomije? Trebala bi da rečem da me je strah, ali me nije strah jer dosta je spretna, i ja sam isto takva bila, tako da nije me strah. Doduše ja i podržavam i guram i ajde, ja je čak načeram, ajde napravi tu nešto, da meni ona, mama ne mogu to tu napraviti, nemamo strunjač, ne mogu sad salto, ne mogu, a ja bi volila da tako da nije me strah. Dosta je spretna. U to smo se itekako uvjerili snimajući ovaj prilog. Kakva mama, takva i kćer. U godini koju je obilježio nogomet, ne čudi kako se prilog o nogometnim ikonama smjestio na 3. mjesto naše top ljestvice s ukupno 5600 pregleda. Sportsko-nogometno ljeto je pred nama, a nakon Zagreba i Splita dokumentarni film Nogometne ikone Bitka za Macolu prikazan je i u Dubrovniku u kazalištu Marina Držića. Mnogi su se iznenadili kada su čuli da ćemo imati nešto nogometno u kazalištu, ali za nas je to ipak jedna lijepa prilika da predstavimo divan projekt koji okuplja preko 100.000 ljudi na Facebooku. Svakako večeras će tu biti malo manje ljudi od tih 100.000, ali će ispuniti naše kazalište i dokumentarac Nogometne ikone je svakako zaslužio nakon Zagreba, Splita i još mnogo projekcija da dođe u Dubrovnik i da se zavrti u kazalištu Marina Držića. Riječ je o projektu kojeg prati više od 100.000 nogometnih romantika na društvenim mrežama i davno je prerastao u okvire Facebooka. Redatelj dokumentarca je Vlado Boban. Dokumentarni film Nogometne ikone Bitka za Macolu bavi se rastom Facebook stranice Nogometne ikone koja okuplja više od 100.000 pratitelja zajedno s Instagramom 150.000 sa 0 kuna ulaganja, bazirana je na entuzijazmu nekoliko pojedinaca, na šaljivim objavama, originalnim, koji prate i svjetske, ne samo nogometne, nego i sportske zvijezde od Fabija Cannavara, evo od jučer i Joan Nesboa, tako da onako postali smo, mogu slobodno reći, ozbiljni internacionalni brend. Zapravo ovo je priča o ljudskom entuzijazmu i o pozitivnoj, onoj ljepšoj strani nogometa i o našem pub kvizu koji je rastao zajedno sa našom Facebook stranicom koji se danas igra u više od 10 gradova u Hrvatskoj, igra se u nekoliko zemalja svijeta, koji se igrao u 518 godina staroj pivnici Flek gdje je osnovan i nogometni klub Hajduk. Fabio Cannavaro, Antonio Di Natale, Stipe Miočić, Slaven Bilić samo su dio svjetskih sportskih zvijezda koje su podržale nogometne ikone. Projekt koji je vrlo brzo prerastao granice Facebook stranice. Provjerili smo kako on nastaje. Stranica nema nekakvu, ajmo reći, posebnu organizaciju, objavljujemo kad nam dođe inspiracija, a kviz je druga priča, to ko što je rekao Vlado, da se kviz igra u preko 10 hrvatskih gradova, prije se igraju u BiH puno više nego danas, iako je trenutno se igra Liga u Mostaru. To je stvarno veliki projekt i da nas 7-8 ne radimo svi kako treba, to ne bi zaživjelo. Nismo mogli odoljeti, a ne napraviti s autorima listu top nogometnih ikona, kako onih s domaćih, a tako i sa stranih terena. Moja najveća ikona osobno u HNL-u je Zvone Deranja i Miki Rapajić, iako nisam navijač Hajduka. Uz njih bi odmah stavio od internacionalnih Sokratesa i Zidana. Eto nove teme za sve ljubitelje najvažnije sporedne stvari na svijetu. Tko je vaš apsolutni broj 1? Može se bez žena, ali nogomet je number 1. Nije istina da ljudi ne vole gledati priče o tuđem uspjehu. Dokazali ste to vi, dragi gledatelji, jer ste prilog snimljen u pastičeriji Mala Truba s Lucijom Tomašić pregledali preko 7800 puta i time se taj prilog smjestio na naše visoko 2. mjesto.
Laurin san, dugi nos, Pjerin. Ne radi se o Držićevim dijelima ili njegovim likovima, već su oni samo poslužili kao inspiracija zanimljivim i originalnim slasticama koje se mogu pronaći u novootvorenoj pastičeriji Mala truba u Merkanteu. Prvo što nudimo je znači uz kolače i kruh domaći i dvije vrste sendviča. Kruh radimo sa prirodnim kvascem, znači kvas se sastoji samo brašno i voda. I to je nešto što je, meni je stvarno taj kruh super, malo je kiseli, ali može trajati danima, znači to je nešto ovako drukčije u gradu. Kolači su uglavnom bez brašna, imamo ih dosta bez brašna, puno koristim bademe, lješnjake, rogač, naranču, narančine, limune, sve ovako tu neke naše stvari. Tako da htjela sam ponuditi ljudima nešto domaće, naše, ono zbog čega ćemo reći uvijek kako je ovo fino. Nadam se da će to tako i biti. Nakon školovanja u Londonu, u jednoj od najprestižnijih kulinarskih akademija na svijetu, Le Cordon Bleu, te stjecanje iskustva kod jedne od ponajboljih hrvatskih slastičarki Pete Jelenić, Lucija se odvažila pokrenuti vlastiti posao. Je li se bilo teško odlučiti na takav korak? Pa je, ja sam radila u hotelu prvo, onda sam bila u slastičarnici, onda sam sve to nekako zaokružila s restoranima i mislila sam da sam zapravo ja ta koja ću raditi deserte u restoranima. To mi je bilo super. I onda sam nekako se okrenula ovome jer mi je super kad neko dođe proba i kad ja vidim, kad mi dođe se zahvaliti, kad ponovo dođe kupiti kolače, tako da uglavnom sve mi je to super. Ali ovo mi je trenutno to, još negdje za otvoriti, za sjest, ima dobar čaj. A evo i što je inspirira prilikom izrade originalnih slastica. Inspiracije crpim iz nekakvih starih recepata koje nalazim u kuharici od Jadre Ničetić, istraživanjem, putovanjima, s kombinacijom okusa kakve sam negdje probala i uglavnom svugdje kad probam nešto, maknem šećer, dodam neki začin, nešto zamijenim, tako da nađem recept bazični koji mi se sviđa, ali ga doradim sa svojim znanjem. Ovakav pristup poslu svidio se i dubrovačkoj gastrostručnjakinji, autorici knjiga Dubrovački komini i The Taste of Dubrovnik. Pastičerija je preslatak mali prostor, stvarno Lucija je očito dala maksimum, na svaki detalj je pripazila, ali ovo malo kolačića što sam probala baš me gustaju, svi odreda. Vidim da tu ima i zdravog kruha i zdravih sendviča sa kozijim sirom, neke lijepe kombinacije koje baš nemamo priliku u gradu kupiti. Koliko je zapravo važno da se ovakve pastičerije otvaraju u gradu? Pa po meni nedostaje poprilično pastičerije u gradu jer imamo u stvari svega 2-3 pastičerije koje su već dugi niz godina i lijepo je da imamo jednu novu pastičeriju sa prekrasnim slasticama i nadam se da će Lucija ipak i u ove neke modernije kombinacije uvrstiti i one naše tradicionalne kolače, a znam da ih i ona voli pa očekivam tako nešto u skoroj budućnosti. Cijelu priču prati i zanimljivo osmišljen interijer, čije uređenje potpisuju dubrovačke grafičke dizajnerice Nora Mojaš i Made Miličević. Luciju znam već stvarno 100 godina i drago nam je da nam se obratila, da joj mi pomognemo realizirati vizualni dio oko njene slastičarne. Za njene uratke znamo već dugo godina i evo, čast nam je, jako smo sretni što je tako nešto dostupno nama u gradu danas. Pa evo, Lucija je htjela nekav retro štih, pa nadam se da smo uspjeli u tome kako su svaki kolač drugačiji na svoj način, pa su tako i slova i eto. Zidove krase pomno odabrani detalji, a među njima i... Pa tu je ova prosulja i čajnik, to su moji predmeti stari koji su dugo godina već kod kuće, ali kad sam s Lucijom razgovarala, ona je rekla da ima želju malo modernije uredi pastičeriju, ali sa tim takim starim detaljima. Onda sam odlučila regalat i sretna sam da je to krasi njen prostor sada ovdje. A evo i zašto se Mala truba baš tako zove. Zato da nas svi pitaju zašto Mala truba. Htjeli smo nešto što je drukčije, što je zvučnije, što ćete zapamtiti i što nema nikakvih veze sa kolačima, tako da kad kažete Mala truba, odmah znate da su to kolači. I kruh, i sendviči. Nema sumnje, pred nama je slatka zima. Japanac, budistički svećenik, pjeva himne Hajduka. Naravno da smo znali da će ovo biti najgledaniji prilog u ovoj godini. Pogledali ste ga preko 38.000 puta i na tome vam se zahvaljujemo.
na poljudu, sa one strane Marijana, navijamo za Hajduka, ale. Ovo je Akihise Wade, mladi Japanac, novopečeni budistički svećenik i strastveni navijač Hajduka. Ljubav prema splitskom prvoligašu traje godinama, a rodila se kad je još kao student prvi put stigao u Hrvatsku. Prije 8-9 godina Hajduk 100 godina i onda je bio cijeli Dalmacija, puno ljudi je rođendan Hajduka, Bengarke, ja sam tražio i našao na internet, YouTube, Hajduk 100 godina, ja hoću gledati utakmica na Poljudu. A za pogledati utakmicu na Poljudu nije mu teško platiti i do 1000 eura za avionsku kartu. Nogomet je i sam igrao, ali onaj u Japanu ne može se priča mjeriti s ovim u Hrvatskoj. Kod njih nema bengalki, komentira. Bilo mu je zato jako drago da je neko vrijeme u prvoj postavi Bilih igrao jedan njegov sunarodnjak. Da prije igrao Inoha, on je Japan reprezentaciju. Onda je bio, kada sam hodao u Split, uvijek Inoha. Akihise je hrvatski naučio u Japanu, gdje se naš jezik predaje na 2 fakultetima, a kasnije je pohađao nekoliko tečajeva. Sve kako bi mogao pjevati himne kluba za koji mu srce kuca. No osim što je strastveni navijač, odnedavna je i budistički svećenik. Moj kući je budistički hram, moj tata, dida, prije sve svećenik. I ja isto. Ponosan je Akihise na svoju člansku iskaznicu Hajduka koju uvijek nosi sa sobom, gdje god da putuje. A mi se na njegov zahtjev za ovaj put opraštamo uz još jednu pjesmu Bilih. S istoka, zapada, sjevera, ori se pjesma najsvetija, diga se naša bila zastava, koja se nikad nije pridala. Nadamo se da ste uživali u ovom pregledu godine. Vidimo se ponovno za 7 dana, a do tada uživajte u programu Libertas televizije. Lijep pozdrav!